אזעקות בירושלים בעקבות שיגורים מתימן. כרגע כולם יוצאים למקלטים. הזעקה בשדה תעופה. Angkatan bersenjata Yaman mengaku meluncurkan serangan ke Israel untuk kedua kalinya. Serangan terbaru tersebut diklaim tepat mengenai sasaran. Kabar ini diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Jumat 21 Maret dini hari. Saree mengatakan mereka menargetkan target militer Israel di selatan wilayah Jaffa yang diduduki. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik hypersonic Palestine II. Lebih lanjut, Saree mengkonfirmasi bahwa operasi tersebut telah mencapai tujuannya. Namun, ia tidak merinci target militer apa yang mereka serang. Mutip Tribunnews.com pada Jumat 21 Maret 2025. Serangan ini merupakan operasi kedua dalam 24 jam terakhir yang mereka luncurkan. Yahya Saree lantas menegaskan operasi militer untuk mendukung Gaza tidak akan berhenti dilakukan. Operasi akan terus berlanjut hingga agresi di Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Mereka juga tidak peduli berapa lama agresi Amerika Serikat di Yaman berlanjut. Sebelumnya, Houthi telah menargetkan Bandara Ben Gurion Israel dengan rudal hipersonik jenis yang sama. Dilaporkan akibat serangan tersebut, jutaan warga Israel langsung berhamburan mencari perlindungan. הזעקה בשדה תעופה. אזעקות בירושלים בעקבות שיגורים מתימן. כרגע כולם יוצאים למקלטים. Demikian informasi terkini Syedara Lun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinius.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.